ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة салом, дӯстони азиз, умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. рӯзи ҳамагиатон ба хайру шодӣ бошад. ҳамаи шуморо ба канал хушомадид мегӯям. Нуридида тоҷисар. имрӯза навори мо, дӯстони азиз, аз ҳамин соз кардани арчаи соли навиай. рости гап, мо ягон бор дар кӯдакомон арча хардагӣ нестем. Ягон бор арчаро дида бошанд, дар ҳамон садик дидагиянд. ва имсол рости гап ҳамсоя арчаша овард ки кӯдако хурсандӣ мекунанд, хушҳолӣ мекунанд. Ба ҳамин хотир дига отказ кардан нашуд кӯдакода. пеш сола кӯдак будем, мо ҳар сол интизори ҳамин рӯз будем. Кай соли нав меша, кай мо соли нава ҷашн мегирем, кай мо арчаи соли навимона мебурорем. хулоса ҳамин хел беҳад ба шавқ, ба як завқи зиёд мо интизори соли нав мешудем. дар дастархонамон ду намуд, се намуд ва пухтупа, самбуса ва торт, пирогу дигари чизҳо мепухтем ва дастархони мисли дастархони идона ороиш мекардем. ва боварӣ дорум ки вай солҳо ҳама ба фикрам ки ҳамин хел дастархон ороста мекарданд ва интизори меҳмон ҳам мешуданд. хулоса ҳамин хел духтарако ҳоли ба соли нава хела оли барвақтай, лекин кӯдакои ма тайёр кунен дарав арчара гуфта беҳад бетоқатӣ карданд. инҷа ҳамсояи мо қатимон рафтомад доранд ва гуфтанд ки мо аллакай арчамона гуфтанд вай кардем, тайёр кардем, рафта диданд. ба ҳамин хотир беҳад бетоқат шуданд ки арчара биёен очаҷон тайёр кунем. ва инҷа дабошад духтаракои хушрӯ ҳози торти спартак тайёр мекунем. то охири навор бо мо бошен, лайку комментария фаромӯш накунен. ва ҳар пухтупазе ки ман мепазам, ҳатман ман дар описани менависам рецепти пурраша. ва инҷа дабошад хамиша тайёр мекунем. асал, шакар ва сливични маслая мо алараш кардем ва дар буғ камтар лад мезанем то шакараш об шудан шавад.
ҳам хел духтаракои хушрӯ чӣ хеле ки дидед ман хамира тамоман ба дастам нахелдум, фақат ба ҳамун алараш кардам ва дар холодильник мемонем дар муддати 30-40 дақиқа. худаш хамири мо сахт акаки хушрӯ мешавад, беҳад хамиршам мулоимаки нежни тунук карданашам беҳад осонай. иҷада боша духтаракоз кремона тайёр мекунем. креми мо заварнояй, беҳад ҳам осонай, ҳам беҳад бамаззаҳай. тухм, шакар, крахмал ва шир, камтарак намак мода лозимай. баъде ки заварноино тайёр кардем, 250 грамм сливочное маслоя илова мекунем. ва духтаракои хушрӯ, ҳамаи кӯшишу ғайрати мо ба хотири шумояй. Дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. вақти видеои маро тамошо мекунед, ҳатман то охири навора тамошо кунед. фикру ақидаҳои худтона дар комментаре нависед ва лайкои худтона ҳатман гузоред. ва дар бораи компанияи Фаберлик чӣ гуфтанем, як-ду хоҳарча навистанд ки дар бораи компанияи Фаберлик камтар маълумот диҳед. ҳатман дар номерои ма WhatsApp ҳаст. номерома рақамои телефонама алиш кардагиём. ба хотири ман дар видеои гузаштаам гуфта будам ки телефоном сӯхт, дига ман вай номером кати WhatsApp-ма вастанавид карда натонистам. ҳатман дар WhatsApp ман нависед, ман ҳамаи кора мефаҳмонам, тамоми нозукиёш кати. хулоса регистратсия мекунам ва ба хосту ризои худованди меҳрубон кора сар мекунем. ва ногуфта намона як чиз дигаи хотиррасонтон мекунам. просмотри мо қариб тамошобинои мо то 2000 то 2500 просмотр мешава, вале подписатсия кардагӣ нестанд. ҳатман подписатсия кунед. аминҷа поёнака бинен як кнопкачаки сирхак, амура зер мекунед, зангулача мебурад, зангулача зер мекунед. ҳамаи видеои мо ба телефони шумо мисли сообщения бари, мисли вай уведомления бари шумода мерава. ва шахсоне мехоҳанд ки рецептои мора бигиранд, пеш вақт якта стрелкача буд, ҳозир боша ешё навистаги, ҳамон ешёда медароен ва аллакай рецептои мо мебурояд.
خلاصه دخترکای عزیز تورتی ما تیار شد. باور کنین از روز همین زملچتل از کمپانی فابریک заказ کردم. به حد کاری ما سبک شدگی، هم مانتو کردن، هم سامبوسا، هر اون چیزی که پخت پز میکنم، حتی کدو، سبزی، همه نمود ویا میده میکنم. به حد یوردم چه برای زنکو. من راستیگه از این الکتریچیسکیش داشتم، لیکن کورچش یک تگه بود. گوشت میده کردن نمیتونستم بابای، فقط امی چورماز امی و بادام هم خیلی چیزا رو میده میکردم. خیلی کروشکای و زویرابای خیلی هم کردم میشد وای کتی. لیکن این به حد удобні، هم گوشت هم ویا گوشت مرغ گوشت گاو همش میده میکنه. باز همه خوبیش چیه که این روچنوی چی خلاصه قوای برق لازم نیست. اما دوستانی عزیز ما تورت شب پختیم و در холодильник موندیم تا سحر пропитаться کرد. به حد ملایمی، باور کنید به حد ملایم شدگی. برای خوشخور بودنش به حد من تورتی میدوی ناز میدیدم. ایس پس دیگه فقط امی سپارتاک ما میپزم. علاقه دویم باره که ما پختستم، هم پختنش هم اسانه، هم به حد با مزه. خوشخورای باور کنید در یک روز یک تورتا میخورن. در اینجا باشد دوستانی عزیز، نوار ما به آخر میرسد. از همه شما میندارم که تا آخر نوار با ما بودین و ویدیو ما را دستگیری کردین. خداوند یار و مدد هر یک شما باد. خدا حافظ دوستانی گلم. تا نوارهای آینده انتظار نوارهای ما باشید.